Salha ni Baibel Mtang July 23, 2023 bo salni Tola o ang dugu khemo mthaino aini yaugu o phainai no bera khuinang yaunai laimai ang Jisu dugu ma khemo no nai sleu sinrung made mkha kaya hade abo bungse mairu nai ongnai akhe bungse aini sinrung ma tikhlaiye ang dugu khemo bai salni Tola o juga mono bagra ongnai are umi bo phose chuya masi are umi ang naipai naimi akhe bo salni Tola o Jisu dugu khemo thaino chungye mkha Waiha ma umi Waiha le keha bro bini sinrung mabai simo mabai rongmo mabai abuni boye bung dugu khemo mthaijo tono dugu khe yama bro no kaham khe tongyok naima kheye bera khuinangni nangmi bo phose chuyama akhe chayamasi phaidi waisoma sailena angno mkhau ni di o jai khemi nung no hambai riu nung asu phainang ongmono muito maye akhe nung no kathing mayaw nai angno nangkruh jadi amen.